ole tun tum chu dramatan be sei turala omem ti puzuala ni pi dolam thuziak hi ngai thlama sale photila athange tunlai chu president tramalam tangde hlekin update kan siam tama tuntuma hi chuan le lampol thirna puzuala thuziak manghian kan thir ho vele don nia in pomzong ani nge ni lo chu kan hret chuang lova in ngai dan kha comment lama enon tho ve don nia anan chuwa ve chan chu channel thir tu te hian putrama atlin theina lam site clear lovin le lam ho ngai dan te conservative rilru tak puchunga thil omzia site nei lem lo anga in ngai te thil thlir dan po in riat kan du ve zel wanga ni bera tuna puzuala thlir dan kan ti po hi comment lama in du len ron tui ni don nia puzuala hian joint session a objection siam tu tur om manglova soilai hian president tramatana ding tur senator an pungzel ni in media then khachuan an soi ve tho mai ilo ngai thla ho ma support tengu kan mission rongbol naka boy dewa wangin US election thu po kaziak chunzom theitalova mission fila chon Christmas den chena chetvel a ol sambi ka wangin December thachung hi chu Christmas mingpuin thei to pa chet lak hunania chu herengin mani tlin to ka thei top kan chwa ve tak mewa wangin chanchin thar chungai ven vereng ma ela ziak turin mot om theingang lovani heti chung hian US election chungchang thuziak a chuak deuh renga atlang puin Trumper deuh vekan nia dramatan tu te tan chuan chanchin riat nuam le bengwar thlak tak tak an ni ome keiniang conservative room rutan phei chuan dramatan tu midangan lo om ve chu alom om thlo tani drama tloma wanga a ngong tur le Europe khomwal atluk chhiata wangin Christian mission in atuarzia ka riat chian ma wangin kan chungin dramatan kan trong trai na hi kumli tho thanga ni ve ta bok in than bo ru ka tang phei kha chuan zan tin kan trong trai sak thina chu wangin ka fa patlum ber kum sari mi lek point dramatan na trong trai ha thei ngel ngai lo sang ni kum vela tang khan US politics pa ngai ani mai lova conservative le liberal in beinani ti ka hetan vea sang ni le pali in thana busan keria ane tumpo khan special dinner museum kan lo lom ve to ni sang ni le pariat khan John McCain na chu Obama ain katana sang ni som pahnia po mormon ani na chungin Mitt Romney kan tran jok bokani ma se khang huna kha chuan conservative lam hi an duap ma liberal lampo an la moderate le bok in dauna tak takala chuak lo kan ti thei ome ma se sang ni le som panga alo her chu meu chuan liberalism chuan kau thran le khotlang ne te ma US Supreme Court me point nei in ang in nei na chu dan angina pom sakta a LGBTQ chuan za le tlon ron an hlo ta zoka an thil ti tenom tak chu za ta ka ruangin an uan pui zoka Pride Month te hialan siama khovel ram then khaten an ram puan zar bula LGBTQ puan zar an zar ta zoka pathian thu kailekin dot thu oi om tak tak siam chuakin thiam anin chantira pathian thu nen in rem zok anga soin ring tu tam takle khovel an buma America Presbyterian kokhanin mongko hur pastoratan an pomawangin Mizoram Synod po khan thoho na zong an chu chatani kha Mizoram Synod hi an ti thahle ani sang ni le som paruk in thana khan Hillary Clinton ni chu tling ngei tura an rina wangin liberal lam then khat anin thla da lelama conservative tam tak king sual na tin reng in khotlang le ko thana chi ne kham lu tuk to te in tel ru chuan drama an vote ling ta khani a hrimin US a khwan Republican ayan Democrat chu maktadua isom pani la in an tam sa rengani drama hena policy then khat le atong kam u chuak tak tak te wangin huat le do a hlo maya politics huanga thian le thlawang ho tu ani tlema wangin zuama hlo hle boka ama partia Bush family McCain family Romney family le mi enge mozatin nalutuka an dawa wangin mel maten an zuam lo theilo bokani America politics khu Washington establishment anti mai Republican le Democrats lamatanga mi za chuang velin an control angai ania chung ho chuan an thil ti sual te anin mu sak tona
in bei ve thin bok ma se chiat na tur tak taka chuan anin tran ton veka ngai ani chu drama hian khor fai atuma drain the swamp tia awa wangin an hlau hle maya an bei ron ta chiam ani ber engemaw zat chu hlo tling ma se ama poina tor pha hle ni sang ni le som pasari January ni som ni President Thutiamala ka tang khan na po thok tha hlei theilova bei atoka Republican control House le Senate chuan an phat san ta fo maya Senate hi 51-49 leka majority an nia wangin mekaina chuan drama chunga hne takin phuba ala theita a Romney running mate Paul Ryan chu House Speaker ania wangin drama agenda a hlo tling hlei theilo boka sang ni le som pare ta tang phei kha chuan kum somli le pasari mi chau ni ma se a chol ta dai ani kha mak em mai chu sang ni som pasari January atanga sang ni le som pakwa January thleng kum thum chung kha Republican Party chuan Senate le House an controla Supreme Court a 5-4 in majority an ni boka State Governor hi 33 le 16 in an intam hlei boka White House an lo zui boka chuti chung chuan an President Trump chu dom na tur po hrelo khopin ep2 tenan vo eu zuk thei zuk nia hei hi a chan chu Republican zinga media le activist hu do zo lote thudik din pui aya mi pui zinga lan moi tumte duap lutuk te indo le muan hun hre rang lo le drama in tingai sang lo anom nuk wangani kumin in than buai po hi hei wang tho hi ni Democrat lam hi chu an mizia hriat sa hania dot muhlum Russia collusion manga drama pai tumakum ni ngot media le institution rang nen tang kopa bei tu te kha an nia freedom of speech anti mek laya adik lo na soi factor hriat chuan si lo phone call manga impeachment kalpui du tu te kha chuan vote an rudu ang ti hi hriat sa ni in than ma thali thanga vel kalta tang khan vote an ti ching pen don ti chu hriat sa ania an dang theilo kha Republican ho mo liu ani hetia in than na ching pen ta ka chuan thil dik lo tam taka om ti chiang renga ma se ko chuan in rol atum box silova thila boi thlak le mai in than hi football match ang dewania election board po hi referee anga ngai ani bok referee in fola pek sual te po hi adik zok hrele ma se thutluk na siam to hi siam thata om ngai meulo chuba ka result ti danglam phei hi chu awang le zual hei hi Democrat le media ten an thre chiang hle ni chuba ka US Supreme Court Chief Justice John Roberts hi bu sami ring ania drama hlo cham mu du em tu ni ti hi rebokila Texas in thu boy an putlu tumpo khan ale pek boy na in machon ngam donem ni ti in conservative justice ho avobet anti chu ole helam chu da tharila tramatan kongala omem ti kan thlir ho don nia tun nai mi zo tunga thuziak then khaten tramana ne sa Biden atan konga omlo anga kan soi hi chu ngai tu tham takani ani na taka chuan kan tran em na chungin tramatan kong zonga ping de uvek to zo kani thil mak dang lam dewa thleng te ni ngot lo chuan Biden a president ngei don in alang ta ni hi chumi ti fia tur chuan thil ke ma zong hi ilo thlir teng u pakhatna martial law chungchang hi drama hian election fraud le rig wangin martial law puang mai theya kan soi thin hi ani na taka chuan du thu sam mai ani court in case lak du silova chuan Sidney Powell Michael Flynn Jenna Ellis Diamond and Seal te mang angin martial law an soi rim mai ani White House Chief Staff Mark Meadow point chutiangan ti don teu lo atia drama ngei point martial law chungchang White House an soi ho ti thu chu fake news ati mia mai ani Article 2 Section 2 Clause 1 to 3 hian sipai thu nei na lak lam soilovin President chu Commander in Chief ani thu a soi mai ani tual chung in dolai khan Abraham Lincoln a khan alo manga ma se tun nen chone in anglo America ram khu dan le hrai po keng ko theilo khopa abuai ani chuan eng po thleng theya ma se tun din huna chuan mithiam ten zero chance ani ye antini tuna traman puangot se Joint Staff General Hoven an thlop lo chuan a zo der tin Congress in two third ayatama an override chuan a hlo tling lo thei bok lo hlo tling pu ni se nakina
top nei lo wa chui le ta hlo ngei do na chu hriat awangin hei hi chu a thleng kher lowang hei hi kan hriat boka tha in vo na le in tho sak na hi thudik kal tluang pa ngai nen hriat than thiam a thang otang pahni na judge tele republican then khat te hi suma tham lung oyan ni em ti hi America politics a hian suma in tham hi awang hle ni a chan chu a serious lutuka wangin tu manan tingai meu lo president meu po tham na e chuan pai ngal turani Illinois governor Blagojevich meu po Obama Senate seat ruak zoralo tuma wangin sangni som pakhata khan kum som pali tang tura rel ania sangni le som pariat mei ni som thum pakhat khan traman full pardon apeni kha trama din pui tura kan ngai din pui ngam lo te hi tham na suma vom lung oi wang ni lovin thudik tan tura huai sen tok lo wang te drama an tana wanga media le activist ho be ron tuar ngam lo wangte drama huat le it sik wangte in do le muan hun thlir thiam lo te rin om lo wangte ani zok ma awme pathum na Mike Pence ne na US president ne na le tlom na a omem atoi zonga chan chon a om lo wani om anga soi hi drama ukil jina elise tanga lo chua ka nia ma se ama ngei poina ma ji ani lo tina phale to he January niruk joint session a hian pension engmo phurna nge nei chia ani mo phur chu state tinatanga election board ten ne na an pek an certified le khachar phui tlat chu senators le congressmen ma a honganga a inziak angina puang mai don ani ani hian vote dik lowe mo ne le ne lowe mo thutluk na siam tu turani lo ma se process pa ngai lo taka chet du chuan chu hlo om takle risky takani chutianga chet lo wanga tham lung oi anga kan ngai chuan kan ti sual let derang palina chuan drama hi lem dak president a ain ngai to emni US president in thanna hne na chang zo lowemo tram thara midangin presidency an lak ma kar lak lo hi lem dak president anti thina hun tlem te chawan nei to wangin anti thaya piang anti thin abikin mitang ngai dam oma an hriat an chua zalen thin drama hian ma kumri chunga angai dam zat deu tho December ni som pali nulama hian ngai dam na pe chuak manani pangana conservative media ten Biden chu president elect anti veta hi en le ila Biden ne na pomdu mialo Newsmax Daily Wire Breitbart Sky News Australia le Fox Business te chuan Biden chu president elect anti veta parukna Trump team target zok chu January niruk joint session a Senate in a object heidan ngai tu ani zoka joint session a hian Mike Pence chu chairman anianga electoral voters seal phuitlat chu mi pui mit mu ngeya a honganga result pona niang chuta house le senate tanga member pakhat ve talin an challenge sangai chutia an challenge chuan house le senate ten a ran ve in darkar ni an soi ho nuwa result an pomlo vote an thlakang house a hi chuan democrat laman tam zo ka wangin a hlo tling lowang ti arin thei mai ome masi senate ve thung enge anang senate hian member za anom thina tuna hian republican somnga democrat somli le pariat annia Georgia senate seat ni runoff hi January ninga a omang ne takanin ne chuan January niruka antel manang republicanin an ne chuan somnga le pahni le somli le pariat annianga democrats in an ne chuan 50-50 annianga Pence chu tie breaker aniang maro chu republican senator somnga zinga election result challenge du tu pakhat manlading chuak ri lo ani hi challenge tu anom lo chuan Biden chu akal tuam pur mai don ani ten challenge tu lo om te reng po ni se senate hian drama lam an chakarin om lem lo achan chu republican senator somnga zinga Biden an ahne tia pom tu hi mi pasari lion om to wangani drama ho em tu Romney ho pathum vel anom boknen tin majority leader Mitch McConnell berin republican senator te chu election result challenge lo turin alo fui boknen kongkolo tak chuni tin boina na men lo chu pal chuan tramatan chet lak na boruak in hong miel mai thei bok ko te in rol du lo wangin
drama hian mi pui chakna man atum ve ponima na thilom dan zong lai hol taka kan thlir hian diklo tak chungin Joe Biden chu a president don tange po ang tahle mai then khat chuan pathian in diklo taka titu Biden a hne tir lowang Biden na hne chuan pathian om lo aniang chuti khati kan ti tharuka he an chedong khowela hian dik nain hmuna chan lo chang he tam mai ti chuan in khelna le in elna chi hrang adik lo zokin hne na an chan hi mu tura om le zo thin bok Europe khomwal puitluk chiat po lalpana phal tlatalom Myanmar po sipain diklo taka kum som nga don opbe pathian in phala Mizoram ring tu te le chin rama ring tu te po chua kan du ngoi chungin milem bekut noya kan om hi pathian in la phala ni hi Bible kan keu chuan Israel fate kumzalil som thumlai aikopta kut thak noyan tur phala tin Israel lal te lai po khan lal fel tak Jehoshaphat te Hezekiah te Josiah te rei andam lova lal sual tak Manasseh te Jeroboam pani na te po kha alal rei beran tran kha kan chefe la po mibum mang dot soi ching mini khualo tak an lo tling uaya dikle fel taka thilti an tluang thei manglo tlat mai te hi khriat thia maharani mase pathian ro rel chu a felin adik vel vek loi sini arem ruat ti lo tling turin lal te tung dinga lal te son bo maya ring tu te hi kumli vel ro rel tu kanin ngat lova pathian rem ruata kanin ngat jok turani pathian chuan atlai to kan ngai nuwa te che thina lazara po nililiam nuwa atinunga adu chuan om lova ta po om tir theya tuna kan din mun dik tak chu drama tling le tur chuan pathianin thilmak ati angaya ni damlo chia tho chau en angkan nita ma se chat thla ero alani lo tong trai na in thei to bi chu chun zo mang u